الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله. ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وإلى العالمين أرسله. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وقولكم وعملكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم جل وعلا أسأل الذي جمعني معكم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
innahu waliyyu dhalika wa maulah. Mahuli mga palanggungan haagam Islam. Puas daing hakatukbal sin pamudji iban pagsarang sukul pamahasut si mahatinggi Allah. Tuhan nagparaka tu taniyo sarayaw-rayaw sa mulya-mulya Nabi amunain panghukna tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni mga umat Islam yari kita niyo bihaun habulan bulan masahaya, bulan marayaw, bulan mabarakat, bulan Rabiul Awal. Dan di habulan ini yagbata in panghukna tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kandain umat Islam hababaw singgumi in sila katan ng laggo ihabulan ini karena bang dumupoy na imbulan Rabiul Awal impanagnaan katumtuman nila kapag bataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam azimul qadr. In siyamyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In darajat iban sin martabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang taniyo da ghayrayun wayruun tabtabanni. Bunnal da kuin baita. Sinhambok magdaraman Arab at tungod sin kalabbiyan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aghniyah inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sabon nato din kalabbiyan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa lahu haddun wayruun jangkaan tubtuban niya ayu'riba anhu natiqun bifami hasababyan amu in hikapanuisuy sin manusya in kalabbiyan niya in yadtu wayruun tabtaban bang kaubusun dagay rayon kata. Sumakaw. Mabaya ko sadya tabanunin masahaw-puhaw ko. Sumabbot. Dain ha mga kalabbiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala pagbibidda ning kalabbiyan sin kanabihan. Ang Nabi dihilan niya biha ini hawala niya kiarihil pakaibanan. In Nabi Isa alaihi salam dihilan siya mu'jizat. Maingat siya magpanawal iban maingat mangubat. In Nabi Musa alaihi salam magkaramag bisara sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam yaunnakan yakatan nakandutnya ning katan kalabian dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala halum sin Quran. Qala Allah ta'ala tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Imma karasulan farman sin Allah ta'ala faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Yang titingka-tingka namu ing kalabian sin hambuk. Yang bibidda namu ing kalabian sin hambuk dain hambuk. Minhum man kallama Allah. Aun dain kanila raiha mga karasulan. Dia nagbisara sin Allah Ta'ala hawayruun hijab. Biasin Nabi Musa alaihi salam. Ibanday sabsin junjungan na to Nabi Muhammad. Hawakto siya nag-Isra iban sin nag-Mi'raj. Ang pabiulian sin Allah Ta'ala in ayah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Sumagawa aon dahin kanila. Iangkat sin Allah Ta'ala. In darajat niya sin sa taas-taas darajat. Isimpagyanon sin Allah Ta'ala. Iangkat sin sa taas-taas darajat. Law sin Imam Az-Zamakhshari. Hambuok mana nafsir. عالم سن إسلام أغسن إمام الزمخشري قال وأراد به محمد صلى الله عليه وسلم إن بقيان لون يسن الله تعالى ينقط إن درجاتنا ريها كتان بيبدا إن مقصد أمنه محمد صلى الله عليه وسلم سيا إن يقصد سن خطاب سن الله تعالى. الله أكبر. In Allah subhanahu wa ta'ala piyudjinin Rasulullah. Biyantod siya sin Allah ta'ala ang pangaddatan niya maraya. Wayroon siya nabantog. Harayaw sin umbang payaw niya. At awakan hakapandayan ingat siyangon kanya sin Allah ta'ala. Atawakan haisog iban pagmura sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala sumagawa siyang lit iban biyantog siya sin Allah ta'ala sabab yaon dain doon kanim pangaddatan maraya. Dungukon na to informan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin Quran. Qala Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluq. Iban sabon natod ikaw na ya Muhammad. Piakusugin bisara sin inna. Sabon natod ikaw na ya Muhammad. La'ala khuluqin 'azim. In nagdara sin sa mulya-mulya. Sa lingkat-lingkat pangaddatan yan na rin doon kayo. Yan na rin doon kayo mo yung pagmamura. Yan na rin doon kayo mo yung pagmura. Yan na rin doon kayo mo yung isog. Yan na rin kayo mo yung patibabaon kaw. Yan na kayo mo yung amuin mahanunot. Yan na kayo mo yung patisipuon. Yan na kayo mo kata. Wala karihil hakaybanan kanabihan sabab insya nakating karay katata. Ang kanda, bangini paamuhun, sumaywayroon hundungan simbar iman magsalsila sadyasin kamuhi, iman sin pangaddatan piil palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa wayroon mahinang tali. Mahunitin magtipon tao, amuin hamayran magminsan, di adto kakausan mapajat o adlaw-adlaw hindi hadto. Sabang sadyay niya to para kala kakausan, labi marayawin adlaw-adlaw. In amuin wakto pa wakto, titipuntin manusya hipatampal kanila,
in kabuhi iman piil palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa misan pagkain parakala yadto mahunit misan dakuman habulan Rabiul Awwal matipuntay manusia ikapatarang kanilang parakala yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyantog sin Allah pangadatan nagdara rahmating pangatayan niya. Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halong sin Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wahai kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ wala namu kau piara paalam pakatilingkal alam pabangsa manusia atau akan pabangsa jin illa rahmatan lil alamin buat melainkan ulung rahmat indiaramu maun kanila. Ulung rahmat indiarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamanusia pakatilingkal alam samuain kata kanday mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. In panglaggo niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing hakasibik-sibik sin Rasulullah. In nagpupiksa sin parakala niya katan Allah subhanahu wa ta'ala. Limahil siya pa dunya, asal siya ilo. Ay roon na rin doon niya makni. Imumul siya 6 tahun, wala pa siya simangput, nawapat na hiina. Unin hikmah, hasupaya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya kalamuran sin unu-unu na tarbiyah. Wayroon makatarbiyakan niya buat malainkan tarbiyasin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. In hikmah hasupaya Allah subhanahu wa ta'ala in makaupiksa singkatan parakala niya rin sing kasibik-sibik niya ang kanda awal na ilo in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran. Yatumtuman niya kita niyusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din sing kasibik-sibik pa Allah ta'ala na in nagupik sa singkatan para kala niya, in nagpa-intul kanya, in nagtarbiya kanya, in naghido kanya, in nagpamatok kanya paraan, in nagdihil kanya hidayah, in nagdihil kanya pagdaya. Allah ta'ala nakatan. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukun ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inka aunan mo sibik-sibik pa kau yatim. Wayroon ama, wayroon ina. Fa'awaka Allah. Allah Ta'ala na nagmumus, nagparihala kayo. Allah Ta'ala na nagparihala kayo mo, nagpajato. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah Ta'ala na nagpandu kayo mo paraan, mabuntol kabayaan sin Allah Ta'ala. Labinuba na Allah Ta'ala in nagpandu kayo mo palaku tabiat marayaw. Wawajadaka 'ailan fa'aghna. Wayroon gaud gagas mo, wayroon pangalta kabin simmaas mo, sumahawain nagbutang simpagdaya halom simpangatayan iban nagdihil kay muridjiki Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ang kanday mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Iangkat niya in darajat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iangkat niya ngan babantukan ha Rasulullah di dunya labi luman hadlaw akhir. Iangkat sin Allah ta'ala babantukan kanya. Wayroong Muslim ang bukon magsasalawat kanya. Ang awang Muslim mahukaw magsalawat ha Rasulullah. Suway niya pariksaon marayawin iman halong simpangatayan. Wayroon Muslim bang magpakaronog sin salsila kabuhi sin Rasulullah bang bukon maligi din luha day hamata. Magsabot magbangkil hangan niya. Iniyan tanda sin Allah Ta'ala iangkat ningan sin Rasulullah di dunya labi luba'na adlaw akhirah. Unin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran qala Allah Ta'ala wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak sabun natud iangkat namo ya Muhammad insasabutan babantuhan kay musim manusia. Sakalin bariman mahukaw siya mamantog pa Rasulullah. Mahukaw siya mamisyara, manuysuy sin kalabyan sin Rasulullah. Sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, pangho singkataan anak apo Adam, di dunya labi luba'na hadlaw akhir. Nakura singkatan, suntuan singkatan. Rasulullah nagsabda hadith dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, aku impangho singkatan anak apo Adam hadlaw qiyamah. Bang tipunon na sin Allah Ta'ala manusia hadlaw qiyamah. In Rasulullah siya'y nagdarasin panji simbar iman. Ingkatan yaun similong hasawan niya. Ingkatan similong hababaan niya. Siya'y nagdarasin panji pagtahon liwaul hamd. Panji hamd. Wayroon makarakan niya bang bukon amurin nakura singkatan. Intagdapukan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam. Ako impangho singkatan anak apo Adam. Yawmal qiyamah adlaw qiyamah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Iban ako ray sabda sin Rasulullah impanagnaan gumuwa daing harumi apabila tuyupon na isang kakala panagnaan gumuwa mabuhi gumuwa daing harumi paparang mahsyar ako nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi' panagnaan sumapaat ako wayroon makasapaat makauna rin kanya misampay parang sabil misan pahisyo nabi panagnaan sumapaat Rasulullah wa awwalu musyaffa' iban panagnaan tuutan sin Allah Ta'ala sumapaat amunin Rasulullah wayroon makauna rin kanya. Pagsarang sukul kita pa Allah Ta'ala umat niya kita. Hambok ding ha mga kawansakan, kawantukan, innatarbilang kau ding ha umat niya. Sarabin umat sin Rasulullah adlaw qiyamah. Umat parakakon sin Allah Ta'ala. Imbar iman din ha umat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan tawon ha adlaw qiyamah. Asupaya silang panagnaan makasud palong sin sulha. Misang kita niyo huli amuin haulihan na umat limahil. Sumakawa. Kita niyong panagnaan hisabun ummat. Kita niyo ray sabing panagnaan manaytay hasirat al-mustaqim ummat. Iban kita niyo ray sabing panagnaan ummat sumud palong sin sulha bifadlillah ta'ala.
wala yan kerihil kaymo hasarab singan mo sa insabab na kanabi kaw hasarayaw-rayaw nabi. Hangto nga sinluon sin tao halom sin sulga ummat ni Muhammad. Labing taod tani ring ha ummat sin Musa. Dahing ha ummat sin Ibrahim. Dahing ha ummat sin Adam. Kita niyo in sa taod-taod ummat halom sin sulga bifadlillah ta'ala. Ang kandin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith inna awwala zumratin innakum satud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sabon nato din kamu ummat amoy panagnaan tawawon sin Allah Ta'ala. Tawawon kamu hadlaw qiyama ghurran muhajjalin. Nagsasahayain ang gawta baran niyo. Nagsasahayain tuktok niyo ghur. Muhajjalin nagsasahaya. Inamuin 5 bukton ibansin amuin tuhod ibansin sik. Magsahayain ummat sin Rasulullah. Mayta. Min atharil wudu bakkas simpag-ayin nyo rin di hadugnya. Dahil dito tumanda. Dahil dito tumanda. In mag-ayin, in mag-ibadat, dahil dito magsahaya hadlaw qiyamah. Innakum satud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Ang kanding kaiman ng mga sahaba nagpakaasumo. Ya Rasulullah, kakilahan mo rin ummat mo rin wala mo kita. Mapinig mo ka sila. Isan mo sila wala kita. Kala na. Mapinig ko ra sila. Sabab dumatong sila haadlaw qiyamat nagsasahayain tuktok iban sinang gawta baran bangko kakitaan maiyan ko na magtuy ummat ninyo. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin darajat al-wasilah. Dihilan sin Allah ta'ala wasilah. Wayroon kerihil pagkataan kanabihan kanila na kerihin. Unin wasilah. In wasilah. Sa taas-taas darajat halom sin sulha. Wayroon maka kaniyabang bukunham buok na makhluk. In karihilan sin wasila amuran junjungan na to Nabi Muhammad. Unin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mo karunungan in magbarang sambaka. In hisang ipagsambag mo ha magbarang dumuha akaw. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kaingatan mo mang unin hati sin pagpangayoon mo hawak mo kau sumambag hamagbarang. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah. O Tuhan namo, Tuhan sin panawag-tawag sampurna. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إبنسن تهنسن أمو إن سنبها ينصره palindog آتي محمدا الوسيلة pangayon na mo kay mo ya Allah tukbalan in wasila kan Muhammad tukbalan in wasila kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wasila sa taas-taas darajat labi rin sin Firdaus labi rin sin sulga sa lingkat-lingkat hambok na yung makakanya amurain Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan din baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam faman sa'ala Allah liyal wasila halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah hisisiyo
imbar iman sa kabilang maumos magbang imbilal pangayon niya pa Allah bang manhidihil ka kuin wasila in hitungod ko kanya'y sa bilang ganti sing karayawan niya halat lahu syafaati yawmal qiyamah syafaatun kuin manusia amuin mga ngayo dua apa Allah Ta'ala bang manhidihil ka kuin wasila. Kilahin Nabi mo. Ingatain darajat martabat sin Nabi mo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam tagdapo sin maqaman Mahmud. Wayroon Nabi makasin maqam Mahmud amurin Nabi mo sallallahu alaihi wasallam. Unin hati sin maqaman Mahmud. In maqaman Mahmud amu in tempat tindukan sin Rasulullah hadlaw qiyamah dain doon ha parang mahsyar at tempat patag talang talwas ingkatan halong sigpit tiyo-tiyo dain lipos sin Allah Ta'ala inso kayaon na tingga daw inso pao inhulas bugnakan hulas in manusia hadlaw yan dumanganin mga manusia pakanabihan mga yutabang mga mutabang magtupa Adam in Adam di magtupa Nuh in Nuh di magtupa Ibrahim in Ibrahim di in Musa in Isa imian kanila in Isa kadtuan nyo hi Muhammad kadtuan pangarot kamutabang kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtinuruhanin manusia magto pa Rasulullah dain doon man mikipatabang ya Muhammad tabangi kami ya Muhammad kita muling siksa kasigpitan na mo ini unin akrisin Rasul sallallahu alaihi wasallam ana laha ako'y tumabang kanyo tabangan takamuli takamubutawan madtuin Rasulullah patampat magtungo di ban sinaharas sin Allah subhanahu wa ta'ala fayakhirru lillahi sajida sumujudin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampasyarumu'ah sindu'ah wayroon kiaririhil pakanabihan na kauna rin kaniya amunatin batbatun subsuhon sin Rasulullah di daluluay daing haamoy pagsujud niya ibang pagduaan niya yanun na siya sin mahasot si Allah Ta'ala arfa' ra'sak tungana kaw ya Muhammad ang katanayin mo sal tu'tah pangayu'ah in kabayan mo pangayon hirihil na mukay mo wasfa'atu syaffa' syafa'at in kabayaan mo syafa'atun tuutan na mo o hadlawin ito nga sin Rasulullah in uli impanagnan hipamong sin Rasulullah ya Allah patag na anay paghisab ya Allah na juljana na manusya patag na anay paghisab hirihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat amuin hirihil kanya sin Allah Ta'ala iban sin tempat siujuran sin Rasulullah ingan niya maqaman Mahmud hamunanin limpal halom sin Quran haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman Mahmuda wa minal layl iban ding hamanga tingian sindum pagtahajjud kau ya Muhammad maristayan ganap sunod hakarayawan mo murah-murahan hirihil dakay mo sin Allah Ta'ala maqama Mahmud Rasulullah tagdapusin kauthar suba halong sin sulga wayrun makawakan niya mang bukon siyara hindi ilan sin Allah Ta'ala doon adlaw tapagbasahon Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar sabunnal tuod hirihil na mo ibandihil na mo na kay mo ya Muhammad in suba kawthar bang kita magtabtab magdagayray sing kalabyan sin Rasulullah wayroon tabtaban niya bunnal dahin bayta sin magdaraman
إن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم. الحمد لله حمدا لا يبيت، وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأحرار والعبيد. عباد الله اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، ولم يزل سبحانه وتعالى قائلا لقدره تكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ومن خاف يوم الوعيد. عباد الله، سلوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. بخفي لطفك اللهم فرج الهم عنا وعن المسلمين، فرج الهم عنا وعن المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في غزة ورفح يا رب العالمين. كن لهم عونا ومعينا وحافظا وأمينا. اللهم كن لهم عونا ومعينا وحافظا وأمينا. اللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. وإذا أردت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.